He whare hō, he tīmatanga hō. Kei te whakatū whare a Ngāti Whātua ki Kaipara ki runga i ngā tūtanga whenua, i riro anō ai i a rātau, i raro i tā rātau whakataunga tiriti. Ko te whakaaro ia kia ki te ngā uri i te hua kāputa, i nā ngakia e rātau he whenua haumako. I reira a Pere Wihongi. Koinei te tauira e manako ana ka whakarautia e ngā whānau maha o Ngāti Whātua ki Kaipara. These homes here have been brought onto the property to indicate to whānau how the costs involved in building a home if they're looking at building. Nō te rangi tonu nei tūwhera e tēnei whare, kia mōhio ai te hāpori i ngā aheinga ka tāia. Looking at how much families are paying in rent per week, and if you're placing a home like that on freehold land, it's doable. And I think that was the whole objective of everything. Ko te panoni, ko te whakarākei i ngā whare he tawhito nei te hanga, kia pēnei te hua. He ko tahirau 27 mano tāra noiho te utu. Land here in the Kaipara, whānau have the land, but it's around looking at the costs involved in moving a home from Hobsonville, moving it onto the land, and just to sort of get a gauge on what that might look like. In terms of affordable home, it's an affordable, it's something that most whānau can afford to do. Me te aha ko te paetua tahi noai ho tēnei a te iwi. Stage 2 is looking at a navigator housing role. So apart from Kiri, we're looking at if we are able to get other navigator housing positions in place, and basically their role is to go out and walk alongside whānau to make sure they get from here to here to be able to put a home up. Ko tōna tikanga, ka pērā tonu mo te roanga atu. Basically make it happen for them. We're not just going to hand them a folder or an application form. We're wanting to walk alongside them to make sure that they go through each process. Hei ngā wiki e heke mai nei ka noho tūwhera te whare i mua tonu i tōna hokona atu. Pere Wihongi, te karere.